Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu kanye nese isencane lengane ishow yosiyacela dlamuka. Nayi into guys, ngedrama ne-chaos ne-content ye-TV. Enye into asihambisani nayo. Into engiyaziyo iningi ababuka uthando nesithembu bathe ukukhula. Ngaze ngathi lama fanbase mangiwahlukanisa ngokwamakhosikazi ngiyihlukanise ngokuthi kuhambisana ngokwama-age groups abo. Akekho umuntu omdala othanda ukubuka ingane engahloniphi ku-TV. Abanye bengabuka ngokuthi usiyacela useqhube isikhathi eside ngoba kuMoja Love bekwazi ukuthi beqhubeke benze ishow noSiyacela njengoba beku-season 7. Angikho sure ukuthi baku-season bani but iyaqhubeka ishow yoSiyacela. Noma kunjalo bakhona abashoyo ukuthi le behavior enje asiyithandi. Ngibona ngathi ngapha-ke kuthando nesithembu bahlangabezana naleyo nkinga and bayibuka njengento encane kanti izoba into enkulu ezokwenza ukuthi belahlekelwe ama-viewers because abantu abaningi abakhulile ngisho nabo futhi abangabantwana akekho okuthanda ukubuka ingane engahloniphi, akekho othanda ukubuka nje ingane ekhuluma noma ikanjani. Umpumelelo simbambe kwizingane zesithembu u-season 2 siyezwa ukuthi akuhambi kanje. Sikubukaphi ekhuluma noma wakhe usenento nje washo ukuthi ngeke ngikhumbule ukuthi beku-episode washo ukuthi ngeke aze amlalele uyakhuluma nje. Samangala ukuthi hayibo lento baze bayishutha yavela ku-TV yini akhulume kanje nomzali. Wabuya futhi washo wathi nje kuyamdina nokuthi amlalele because ukhuluma izinto eziningi yena wenza ngendlela yakhe. Usho bani? Usho kumzali. Kwafika i-episode la abebuzwe khona ngendaba yaseMzumbe ephathelene nezindlu. Kucacile futhi ukuthi obuza imibuzo okhuluma le ndaba uMacele wasi kuvele kusuka umuntu ezokhuluma. Usho kuMacele okubani? Okumama wakhe. Waphinde futhi kwaba enye i-episode la khona awathi yena ufisa ukuthi kukhulume yena mase yalalela into ayishoyo kahle kahle ufuna ukuthi kukhulunywe yena kugcine yena. Sakubuka-ke lokho ukuthi kanti kuhamba kanjani. Ama-interviews akhe wathi umsebenzi ufana nobhuti wakhe, so izinto eziningi ey'khuluma naye yikho-ke senekhanda elikhukhumele njengamanje ngoba ngibona kukanjalo ukuthi akusabi-ke khona because into ayenze izolo yena uzoveza ukuthi uyingane eyazi izinto eziningi ney'mfihlo zakubo ngelanga lokuthi kubungazwa i-birthday yaMseleko. Ufika ne-speech sokuthi khona izinto ezingahambi kahle la kodwa into ithini 50 birthday celebration kabani? KaMseleko. And uthathe i-mic kumnini ngoba umnini ebe-emotional. Yena uyasho ukuthi ayikho into ayiprepare-ile into azokhuluma esenhlizweni yakhe. Uqala ukhuluma ngama-issues. Ama-issues athuse bonke abade bekhona la emcibini because uMacele uthe la etafuleni sebethukile ukuthi kanti uMpumelelo ukhuluma ngani. U-Abo uthi hayi shuthi kanti kwenzakalani la ekhaya. uSine ngapha uthi ayi asikho isidingo sokuthi uMpumelelo akhulume lento ayikhulumayo. Akekho-ke umuntu othanda ukubuka i-behavior efana neyaMpumelelo ku-TV. Mhlawumbe abanye bangadida ukuthi kukhona uSiyacela dlamuka and uSiyacela useqhubeke isikhathi eside. KuMoja Love angeke ngazi ukuthi kwenzakalani because into yakhona angiyilandeli and layasho ngathi ngeke ngisaphinde ngiyi-review ngoba yacishe yabhlokha i-channel yami. But sibonile ukuthi ezinye izinto sebey'yekela ukuthi ziyi-chaos le yenza ukuthi abantu beqhubeke bebuke ishow. Futhi nami ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyayi-understand-a leyo part ukuthi yini eyenza abantu bebuke ishow efana nekasiyacela la ethuka khona abantu abadala ngenhlamba. Even i-language ayisebenzisayo akufanele ngabe i-language evunyelwa i-TV show. Nangapha kuthando nesithembu ngithe mangibuka ukuthi uMpumelelo mayiqhubeka kanje lokhu kuzokwenza ukuthi belahlekelwe ama-viewers. Ngiyibala nami phakathi because asizubuka ingane engahloniphi sesibukela ukuthi ngoba lo mndeni uhlukile nalo owako Siyacela. Masihluleka ukubuka uSiyacela sizophinda futhi sihluleke ubukela
usibindi, umpumelelo. Enye into esingazi ukuyithanda ilento yokuthi kuzogcina sekuba ngathi amaZulu anje, because uMpumelelo usekhuluma ngathi uyena ophethe, kanti usiyacela nalapha kubo uye ophethe. Hleze sizwe siyacela esho ngisho koma wakhe ukuthi ayikho into abazoyikhuluma, ayikho into abazomtshela yona, ababheke iy'ndaba zabo, iqhubeke le show njengoba isaqhubeka. Manje ngikubona ngathi lokhu kuzoba yingozi because sebeqalile abantu ukuthi le behavior asihambisani nayo futhi iyasicika. Bayakhomenta nje ku-social media ubhizi, abantu basho into efanayo ukuthi kwayinto ade yisho ibingazwakali, i-speech sakhe asihlangani ne-birthday celebration. So kube kubi nje, kwaba cold. Angazi ukuthi bekenzakalani leya part guys. Ngiyaqala ukubona i-part engafani ne-part, kodwa-ke enye into esibuye siyicabange masibuka ukuthi kombe i-TV show. Kanti vele uma kwenziwa i-TV show ezinye izinto zakhona azibi real. Kodwa ngesikhathi-ke belandela ukuthi bahlela i-TV show, bengaze begcine belahlekelwe izinto eziwumsoco nezinto ezibalulekile. Asiyibambe-ke kwala. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.